Hello, Pralak. Iya, lihatnya habis lagi ini. Baju tuh. Nyala terang saja. Hello guys. Kita kan video ini live lah, share kah, komen. Kedapat selap lah. Terhut tang tani terkit. Hello Pralak, kue live, share kue, komen. Ini pagi, ini senang sih. Ya betul ada pemain. Selap lah habisnya di sini. Kalau kopi double step look kalau double unit live double tap on screen like no sepihak mau selap apa komen saya bisa lihat ya harus selap saya lihat ya harus selap penyoknya mungkin berani pagi betul lagi harus selap cisnya harus selap. Jadi ya apa selap jurnal kan rupo kan boyo ni video blog ini live komen sih hop man hop mah like ini live teman-teman blog jadi sih ingat hal-hal selap kan lupa di komen kalau komen ngobah komen hanya komen channel pastinya like kalau ya hal selap ada kelam les ngau dah komen di komen kalau channel pastinya like share kah jadi apa yang no like tuh selap aku đang khai triệu ạ comment lực vậy xin lupa cuy kalau komen ya tiap gerbang slot tips ngau mau voice komen दिल है ईमान का इस दिल पे क्या जोर सा तेरी याद जा रहा hello my house is so jadi yang mau kemasuk baik selap lah ya para like kan
Yung đại phải em nó của đẹp komplit ra tang tay em nó mang nhậu bisa. La, entra di sini. Entra di sini. Sachi ilok chai hi pralok chat hi tapi em nó chat mà comment so hello ya kabrang selap kamera lebiang dari yopi pralok yung sem lebiang yo angkai chat di kemat tapi em nó kau selap ram kempreng macam seperti kau mau payo pe pralok kan berpat isiar te payam nu jo pat isiar malam ni yang yo pingot teh kat po jemilai fa payo pralog yo be jo yo siar malam ni yo klem su siar pagabe em su hitang paji corner em su paj pa tup tan em su do da paj em bam kiat te paj yo butai pralog tang su le em ra siar yo jo yo siar malam ni komen muslap hap sisni yo pralog payam no siar klem su pa itu lah klem su siar yo pa itu dah kena em kata mi su isa kedek tepat tayo pi pa itu utai pa itu klem su ni dah yut ni tu waktu lah klem su terus aku masuk kedek pa itu klem su pa itu dia siap mau prolog pa itu pa tu tan em su du rồi pa itu tang kedek em su rồi pa teman ye prolog pa malam ni selap lang hap prolog hap selap tebah ya Hei, kalau kata like-nya double tap main screen ke like kalau double tap main screen like dan ya pergi dicek ya biar pergi kamu harus like di sini pakai ini video komen sudah kemana kalau ya kalian mau baik mungkin ngau mungkin lama ya buat tahap slap terhadap langsung komen halo
let's